laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'd, فيا أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باو إن يتي الله سبحانه وتعالى on Allah towɗo seniɗo laaɓuɗo sifitorɗo mangorol timmungal haanaɗo rewede wotinɗine yankinane ɗofte en du'anike nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e dendaangal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo ɓe ñentini ɓe no moƴƴiri haa ñande en wawana hoore men. musidɓe julɓe tedduɓe men salmini on, meɗen lando si tawi hiɗon e jam nokku kala ka wonɗon. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yeɗu en moƴƴere nden, o yeɗa en kisiye, o yeɗa en daɗal aduna e lahara. no wallitade en ka technique to monsieur Mouhammad Dianso. haray ko yewteten kon hande ko fii ko wiyete kon at-ta'alluqu bi ghayri Allah. at-ta'alluqu bi ghayri Allah, yowitagol e ko hina Allah, fawagol e ko hina Allah, hoolorgol ko hina Allah. ɗum ko honno woni ɗum? ko tuuqinorgol ƴetta ɓernde mum nden e tamawu mum on fawa e ko hina Allah, ande mum nden fawa e ko hina Allah. tawa hina Allah ammarɗa si a aani, tawa si o tigi aani, kanko na Allah o mari mo o fewta. si o huli, wona Allah o mari mo o fewta. naam, si o faalama, kanko na Allah o mari mo o fewta. ɗum ɗo ko jeeya ɗum e piiji ɗi tawete ko liddondirɗum e ko wiyete kon tawhid. mo sifitori ni haray kanko wona o aaden tawhid, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e ko haana wotinɗinede kon o waɗe gooto pet, yowitagol e makko kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis mo imam ahmad e imamu tirmidhi mo ɓe filli, maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man ta'allaqa shay'an wukkila ilayhi, man ta'allaqa shay'an wukkila ilayhi. kala yowitiɗo e hunde o fawete e nden hunde, ko ɗum woni o accidete e mayre. woni noon nden hunde ɗon ko ma'nawi ma ɗum ko hissi. ma'nawi, sa ƴetti hunde ɓernde ma nden a yowi e goɗɗum. masalan wano mayɗo, goɗɗo no maayi kono ko waliyu, ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, tawa hiɗa yowi ɓernde ma nden wondema on no wawma nafude ma, mo wawma duñande lorra. ma ɗum tawa ko hissi, ko si hunde woodande piihum kun ƴettata jogoɗa wonda e mum, ma maritora wona takkoma hara seedali e mum,
sabu ɗum ɗon wallete ittante ɓittende ma addante nafa addante yaajende ma ittante nawnare. Sifa wona nanirɗen non e ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗi jalɗi feƴƴuɗi ɗo ko yimɓe woni wowlude fii ko wiyete leeɓol ngol. Leeɓol woka nder alqur'ana si a fonti yi'a ton leeɓol ƴettangol waɗa e ndiyan lotoɗa ma yara fiya daɗu nde nawnare. Musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o hadis mo ɓe maaki ɗo, man ta'allaqa shay'an wukkila ilayhi, mo yowitike e huunde o accidete e mayre, hombo wonma accudude nden ko Allah. Musidɗo julɗo, si Allah accidima e leeɓol, ko honɗungol leeɓol wawanma? Si tawi Allah accidima e leeɓol, joni haajuji maɗin fof Allah o sortike e mum, o waɗantama hunde, hande kadi ɓay an ko ngol leeɓol holorɗa, hande kadi ko ngol ɗon wukkila ilayhi. Sabu non ɗo ko karamo koɓɓe maaki kon ɗo shay'an on woko nakira fi siyaqi shart, yani fata'ummu jami' al ashiya, ta'ummu jami' al ashiya bima fiha ash-sha'ra, ko dendangal piiji ɗin fof ko kala ko aaden yowiti e mum, ko kala ko ƴettuɗa yowitiɗa e mum hoolorɗa wonde ɗum ɗo dandete, elle Allah wiima ko kanko woni dandowo, ya andu haray Allah accidima e ɗum. Idan ko moƴƴi kon ko haani kon huwa ta'alluqu billah subhanahu wa ta'ala, ko yowitagol e Allah jomiraɗo tabaraka wa ta'ala, tawa relɗere ma nden tamaw ma on kulol ma ngol koye makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu non ko kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala, ko kanko wi'en ka suratu talaq, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, ay kafihi, yani kala fawitiɗo e Allah yowi e Allah, si a heɓi ande fewtamo, si a heɓi maapa fewtamo, si a heɓi nawnare fewtamo, si a heɓi ɓittende fewtamo, kala ko faalaɗa fewtamo. Allah subhanahu wa ta'ala wi mo waɗi ɗum fa huwa hasbu, ay kafihi, bimana Allah gaynanaymo, mo waɗi ɗum Allah gaynanaymo. Kono mo waɗani ɗum goɗɗum go, Allah wi accidaymo e nden hunde ɗon, Allah ukkitota ko hande kadi e fiima on. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. كدوادي نلا بين أنبا بين نجيانو eko ɓe jantoto e du'awuji maɓɓe ɗin tuma masibo heɓi ɓe, tuma ɓe heɓi ande, tuma ɓe heɓi maapa, ɓe heɓi ɓittende, ɓe heɓi sattende, no jeyano e ko ɓe makayno hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kon woni hasbunallah, yonimen Allah, Allah yonimen, Allah gaynanimen, o moƴƴi fawiteteɗo e mum. Ko hina makko kon boni kon kono fawite, kala ko hina Allah bonino kono hoolore, boni kono fawite e mum. Hasbunallah, Allah gaynanimen, Allah yonanimen, kanko moƴƴi fawiteteɗo e mum. Ngol ɗo konngol ko ngol annabi Ibrahima yewtuno saanga ɓe buga ka nder yiite, nde yimɓe ɓen halduno fotti yo ɓe sunno annabi Ibrahim
ɓe maha maade nde alaa dambugal ɓe waɗandi tew leɗɗe falimaaje dulbooje ɓe ukka yiite si nge lannii dulbude few ɓe bugoomo ton ɓe waɗi ɗum ɓaa ɓe waɗi ɗum ko ɗum ɗo annabi ibrahima maakuno hasbunallahu wa ni'mal wakil allah subhanahu wa taala dandi ɓe naam allah dandi mo fillaama wondema malaikajo on arno jibril arno ɓay ɓe bugama kayite o wi soru ka gabu taw walla an ɗo mi dande annabi ibrahima wi dandowo ala sina allah en mba serti on imanu ɗon e iman ɓe wi'oɓe wondema leeɓol no wawi dandude goɗɗo en mba ɗum serti honno aden no buga e yiite malaikajo ara wowɗoma arde mo anduɗa kadi hiɗa andi ko o allah woni nelde o ara o wiya armi dande wiya o na an dandatanmi on ɗon bete ko malaika pellet on ɗon ko malaika himo janɗi himo mari doole mo mari piiji ɗin fof kono noon ko tagaɗo haqqil lo'uki no wawa jaɓude ɗum nun haqqil lo'uki e iman lowɗo no wawa jaɓude ko wi ɗon kon kono moodi haqqil hay lo'uki wawata jaɓude wonde leeɓol no danda goɗɗo wallahi koki lo'i wonon goy naam idan ko ɗum ɗo annabi ibrahima makuno hasbunallahu wa ni'mal wakil nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe sahaba en kamɓe kadi ko ngol konngol ɓe makuno hasbunallahu wa ni'mal wakil nde ɓe wi'anano inna annasa qad jama'u lakum fakhshawhum yimɓe ɓe mooɓike dey kontor mon fof haldi fotti fi mon jon doole en fof jon laamu en fof jon cembe en fof ɓe fof ɓe jooɗike ɓe haldi ɓe fotti yo ɓe gaynu fi mon few ɓe lanna on few hule ɓe dey wattane yila e ɓe nelaaɗo e sahaba en ɓe maaki hasbunallahu wa ni'mal wakil allah gaynani men o moƴƴi fawiteteɗo menen oɗo allah o gaynanayi men menen ɓeɗo woni ñentinal me'en ngal an heɓa sattende ha tawa an wona ya wi'u allah gaynante ko goɗɗum ngo kadi gaynanayma hina allah tawa kadi koko ɓuri jaasude e ko jaasi idan musidɓe julɓe tedduɓe oɗo yowitagol e ko hina allah no mari noneji tati التعلق بغير الله ثلاثة أقسام القسم الأول ما ينافي التوحيد من أصله فجر أرنردن يوي تقول إكو هنا الله كوكون كتاوي يباي بonna فس توحيدون boramo irbitamo few kawo iridon ittida e dadi din fop bugoto tawa jommu mara tawhid ande kadi mara tawhid ande kadi dum don non no hulbini sabu non si neddo mara tawhid haray o woni ade mushrik naam لأن ضد التوحيد هو الشرك إذن كون no woni dum konde tawata o tigino holori goddum ma himo fawi e goddum berne makko nden no yowi e goddum kono tawa konko holori don dum mara nafa mara batte an hida holi ka haqqil ma nafai kon tawa nafata hida holi ka haqqil ma dunyay lorra kono tawa dunyata lorra naam mara batte hay hunde wona ka ngurdam ma wona ka mayde ma wona ka arsike ma wona ka cellal ma wona ka nawnare ma wona ka dadal ma wona hay hunde dum mari batte yowoda e dum do yunafi tawhid dum do riwondira itta tawhid on bonna mo few ko julbe jelo non tawete no e odo alhaali yalla subhanahu wa ta'ala hisin en musibbe julbe teddube
naam ko wano noon kadi no jeya e mum noone ɗimmo on konko tawete ko kamalu tawhidi on bonnata wona tawhidi on o fuu yunafi kamala tawhid ɗum ɗon on ɗuytay timmugol tawhidi on si woti waɗi kono haray himo wondi e tawhidi seeɗa kono haray timma mo waɗi ɗum ɗon ko nde o tigi tuuɓinoto e sababuji ɗin kanko sababuji ɗin haqqil makko kinkoye ɗin woni himo faami wondema ko on sababe ɗon woni tigi tigi on sababe on woni tigi tigi on fii kala hara sababe on ko sababe selluɗo ko masru' sabab shar'i selluɗo ken kono madama o weelindike e sabimbinɗo on o naɓi haqqil makko e sababe on tun o weelindike e sabimbinɗo on kon bon sabimbinɗo on ko Allah eywa ko Allah on sabimbinɗo on joni wona ya andutu fi sababe on yeggita sabimbinɗo on tawa a naɓata ɓernde ma nden e makko few ɗum ɗon kadi ko noone e shirku musidɓe julɓe tedduɓe e misal ƴettugol comprimé fii ko otigi yani fii ñawdagol no dagi ko sababe mo sariya on newni fii heɓgol cellal ko wana noon siro ko wana noon lekke ledditiɗɗen naam ɗum ko sababe joni noon sababe honɗum sababe fii ndikkugol kono ko hombo noon sabimbinta ndikkugol ngol hombo ndikkinta ko Allah sa ƴetti hakkil makin a waɗi e compriméje ɗen ma a waɗi e docteur jo on ma a waɗi e labutani on o labutani ɗo no mari ɗo non siko nawnare kaarire haray o waynodiri e mum hay si a wowli ɗum kono haray ɗa andi wondema pellet ko Allah on dikkinde na o labtani on ko sababe cellal ngal heɓotako goy ko alda e sababe arsike heɓotako ko alda e sababe gandal heɓotako ko alda e sababe hay hunde heɓotako ko alda e sababe kono wota nabu hakkil makin e sababe on tun dey e to anda sabimbinɗo on ko on woni tigi tigi on ɗumɗa ko mujarrad sabab isam ɓenni kadi mo waɗi ɗum ɗon a naɓi hakkil ma e sababe on tun a acci ɗon sabimbinɗo on ko on woni Allah ɗum kadi ko noone e shirku kono wona shirku mo andanɗa hoore ma ko riwowo tawhidi few haray tawhidi on heddoto ton kono wondema tawhidi on no timmiri o tigi haray tawhidi makko on timmata madama himo fiɓi nden fiɓande ɗon hoolorgol sababeji ɗin tun idan musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jippini nde deftere fi yonnanagol en o addi nelaɗo ko ɓanginana en ko fensitana en ko ɗum waɗi si tawi noone tammo on e yowitagol e Allah subhanahu wa ta'ala ko on ɗon tigi julɓe ɓen haani tabutude mum ko on woni ɗum ko tawde hiɗa andi sababe on no ton hiɗa jaɓi mo kono noon hiɗa andi ko sababe tun sababan faqat tuuƙinorgal mangal tigi koye Allah tuuƙinorgal mangal ko Allah sabu hiɗa gomɗini wondema on sababe ɗon d'abord ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala sababe on ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa gomɗini kadi hiɗa fiɓi wondema Allah subhanahu wa ta'ala simo yiɗi o waɗa e on sababe ɗon o bonna mo hara nafata mo wawi wadde ɗum
kanko Allah subhanahu wa ta'ala lawol kisal ko tawa heɗa wo ƴettude masalan comprimé je kaarije non min sim ƴettiɗen ɗon haray muuso hoore haray ɓutti Allah bonna ɗum fes ƴettaɗe ronka ɓuttude ay ko kanko Allah ɓuttinta o bonna ko ɗen ko ɓuttinayno kon ina ɓuttinta hande kadi wonira noon naam lekki kaarihi tawa ko kin ɗon fof no fottani ko kin ñawdata hunde kaari ƴettaaki ronka nafude fes ronka ɓuttinde ronka ñawdude si Allah ɓuttinaali ɓuttata laɓtaani kaarijo ko on ɓuri nantude inde docteur ɓe kelɗuɓe e ko waɗi ko waytateno ɗum yaha ton ronka ɓuttude fes puisque si Allah ɓuttinaali ɓuttata idan andi jaka ɗi sababeji ɗo na kan joni ɓuttinde jaka wona kan joni dikkinde kono noon ko si a waɗiɗi ɓa Allah no yamiri sababeji ɗin waɗe on tuma noon so yiɗi ɓuttinde o ɓuttina so yiɗi dikkinde o dikkina so yiɗali dikkinde o wara ma o nawnina ɗon ha sayo faala o fa'alu lima yurid kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala ko waɗowo ko faala la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun o landatake kanko kon o waɗani hunde kaari kon woni wadde ko enen hedditiɓen enen tagore nden woni ko landete enen noon en landete dey dendangal kuuɗe men ɗen koye landeteɓe idan nde ɗo feccere tammere musidɓe julɓe tedduɓe nde ɗo nde riwa tawhid bal hinde yaadi e mum ko nde ɗo julɓe ɓen hani tabtude mum goɗɗum gono ton ko yowitete no wirɗen nane noon sawa an ko ma'nawi aw ko hissi yani ko hunde tawetende ko woodande mako ko tawete woodaka ko miijitagol tun masalan alqur'an Allah subhanahu wa ta'ala wi'en alqur'ana ko nde lekki kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala wi'en wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin enen jippina morde alqur'ana on konko tawi ko lekki ko yurmede kadi wonande gomɗimɓe ɓen yani no ton no ka alqur'ana lekki kayre ko nde lekki alqur'ana on kadi ko nde yurmede yani nde wonanay julɓe ɓen sabu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala na noon wonɗo wo ko lil mu'minin ko wonande gomɗimɓe ɓen musidɓe julɓe gomɗinen wonen yimɓe gomɗimɓe wota en faɗu moƴƴere Allah nden subhanahu wa ta'ala jon non oɗo lekki alqur'an on wi en ko nde lekki konno nde wonirta lekki konno nde wonirta lekki ko bitariqa alhissiya aw alma'nawiyya yani ene koyo tawhara ko yowitagol nde ma ko wengugol ma ko windugol ayeje yowito ma ko wingugol ayeje nganno ma wonda e mum ma ko nantata e mum ka ko jangugol nde faamande gollitira ko nde wi kon ko ɗum woni lekki kin moccitora nde ko ɗum woni lekki kin ko ɗum ɗon woni lekki kin hina ko attiɗen wiide ɗa fi kala no woodi woɓɓe wiwɓe wondema madama Allah subhanahu wa ta'ala wi alqur'ana on ko shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa lam yadhkur al wasila allati tutawassalu biha ila al istishfa' bi hadha al qur'an dalla ala anna kull wasila yutawassalu biha ila dhalik فهي جائزة نعم ولكن ليس الأمر كذلك ونانو ونري ويقول وندما بايتون الله جانتك كآية دو وندما القرآن ونكون دي لكي o wowlaalik laawol ko honno nde wonirta lekki e o aya ɗo wiigol wonde jooni kala no gerda alqur'ana on fof ko nde lekki mbaadi wono warra woni winda woni nganna woni ko waɗa wo
est ce que ɗum ko goonga o woyi naam sabu noon karamo koɓe l'islamu ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maki wondema tako ka goɗɗo wengo min salan o winda o ganno ma ko nantata e mum fi ɗaɓɓugol lekki fi ɗaɓɓugol cellal ka alqur'ana wo fi hon ɗum non li anna al istisfa' bil qur'an warada ala sifatin muayyana an nabi sallallahu alaihi wasallam ñawdorgol alqur'ana on ɗum no joli ɓe mbaadi hertorndi ɓangundi feeñundi toɗɗaandi mordene laaɗo sallallahu alaihi wasallam kon woni ɗum ko jangugol nde mocca imma moccito ma mocca ko ɗum ɗon joli immordene laaɗo sallallahu alaihi wasallam si tawi ɗum ɓanginaka ka ayaga kono sunna on kañum no ɓangini ko ɗum ɓeeɗa jaaba sunna on kañum no ɓangini ko honno alqur'ana wonirta lekki naam idan wawata wonde wi'e kul wasila jaiza min ayna hada alkalam هذه شبيهة هذا الكلام يشبه القول بأن يعني الغاية تبرر الوسيلة سبحان الله ويقول كل وسيلة جائزة كلا لاول ngol otigi gerdi joni no dagi madama Allah wi ko lekki o woyedey ta goto hoditor ɗum ta goto ɗaynitor ɗum idan musidɓe julɓe tedduɓe anden Allah subhanahu wa ta'ala wotinɗingol mo ngol yowito e makko kanko tun hooloramo ɗum ko golle ɓernde pihun kun alana wonana heɗa ƴette ɓernde ma nden fawa e makkum ma hoolo ɗum wonane sabu halakuye wonane sabu tikkere Allah wonane sabu naatugol yiite yalla dando en naatugol yiite ari e ka Tariq bun Shihab o filli ittude nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo nelaaɗo maaki dakhala aljannata rajulun fi dhubabin wa dakhala annara rajulun fi dhubab qalu wa kayfa dhalika ya rasul Allah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a qalu li ahadihima qarrib qala laysa indi shay'un uqarrib qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد أولو حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وماكي ونلا صلى الله عليه وسلم بماكي gorko naati aljanna sabu coongil gorko kadi naati yiite sabu coongil sahaba wi nelaaɗo ko honno ɗum woniri nelaaɗo maaki worɓe ɗiɗo rewno ɓe yahuno ɓe yehi haa ɓe tawi yimɓe e saare ɓe yimɓe nden saare hiɓe mari sanamuru kala rewɗo ɗon ɓe nanga e otigi ɓe wi'a yo ɓattinan sanamuru maɓɓe ndun goɗɗum yani yo ɗaɓɓu goɗɗum ko hib waɗana sanamuru maɓɓe ndu no wati no ɓe wirata noon hibbugol ƴiiƴan masalan ko be otigi hibbana sanamuru ndun ƴiiƴan so feƴƴa ko imma ko ngeloba ma ko nagge ma ko dammol ma ko kala ko heɓi
ɓeeɗo ɗiɗo ɓay ari no woowiri noon yimɓe ɓen ari nangi ɓe ari haa ka sanamuru ndu woni ɗon ɓenni oya on ɗaɓɓu ko hirsana sanamuru amen ndun ko be hibba ƴiiƴan hibbana sanamuru amen ndun ƴiiƴan si feƴƴa ɗo sina ɗum ko men warete woni o wi he min noon mi maraɗo hunde komi hirsa ɗo ɓe wi haysi ko coongil a ɗaɓɓay kono noon ko be hirsa goɗɗum ko be waɗana sanamuru amen ndun goɗɗum si tawi dey a feƴƴiday ɗo e wonki sina ɗum ko ɗo mayata o eti o ɗaɓɓi haa o heɓi coongi o waɗi ngil ɗon sadaka o ɓattinani sanamuru maɓɓe ndun ɓe accitimo o yehi o maayi o naati yiite sabu ngil coongil musidɓe julɓe tedduɓe sabu ngil coongil o maayi o naati yiite ɓe ɓanni ɗimmo makko on ɓay ɓe ɓanni on ɗon ɓe wi an kadi ɗaɓɓu ko hirsana sanamuru amen ndu o wi min mi waɗanta goɗɗum hay fus mi hirsanta goɗɗum mi hibbanta goɗɗum ƴiiƴan si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun ndaar ɓe tawi oɗo no desidi o waɗata sabu himo tippi ka tiiɗi himo wotinɗinal timmungal o wi o waɗanta ɗum goto haysi ko honɗunde haysi ko ñuungil o waɗata ɓay ɓe tawi o waɗata ɓe pii daande makko nden ko ɗum woni ɓe taccimo daande nden o maayi o naati aljanna isan oɗa wiwɗo kañum hirsanayi sanamuru ndun coongil fino o daɗira o yeggiti wonde si o daɗi ɗon kono noon may nden o daɗatande o daɗata ko be o maaya joni noon o maayidi e shirku o maayi ko o shirkuɗo ko sabu ɗum waɗi si o naati yiite oɗa maayi ko wotinɗinɗo fii honɗum hay hunde o hoolora hay hunde o ɓattinanta si wona Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi si o naati aljanna musidɓe julɓe ko wotinɗinal ngal ko ɗum woni tigi tigi laawol aljanna wotinɗinen Allah subhanahu wa ta'ala ɓannindirengol ɗon noon on ɗon ɓattinɗo coongil e neɗɗo ƴettuɗo leeɓol wi ko ngol ɗon dandatamo ko honɗum sendi ɗi coongil bete memminoto no mari wonki si a wifi ɗum ɗo ngi dogay pottito ɗum ɗa noon hay hunde nafata hay hunde memminota ko sinara ko hendu wifi ɗum wawata memminade andi ko ɗum ɗon ɓuri jasude wallahi ko ɗum ɗon ɓuri jasude idan musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ɗo fi tentingol wondema cellal koye juuɗe makko woni polgal koye juuɗe makko woni o wi ka deftere makko teddunde qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى himo jantano en ɗo ko annabi ibrahim
on mo tawete ko kanko woni ñentinal nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e enen mofte maɓɓe ɗen ko kanko woni ñentinal me'en ka bange wotinɗinal ka bange tawhid o wi ene yeetelan ko ko wonɗon rewde ko ko hoolorton ko ko yowotoɗon e mum onon e baabiraaɓe mum attinooɓe ɓaa ko heewi kon ko woni ukkude yimɓe ɓen e ɗum ko wiigol amenen ko ɗum nde min tawri mawɓe amen ɓen min taw ɗum ɗon min accitata neɗɗo jokkay ko tawi mawɓe mum si tawi ko moƴƴi tawi ko wotinɗinal tawi ko tawhid tawi ko diina laaɓuka tawi ko sunna ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono si tawi no woopondiri e ɗum ɗon oti jokkata ko tawri mawɓe makko ɓe kon dey kala ko tawi no luutondiri diina kan hanaka jokkeede o wi onon e baabiraaɓe mon adinooɓe ko jokkuɗon o wi min ɗum miɗo añi ɗum min mi maramo mi yiɗa mi maramo mi rewa mi maramo mi wotinɗiɗa sina jeyɗo windere nden kon woni Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawi kañum ko kanko tagimmi ɓa onon ko wonɗon hoolorde ɗo est ce que ko ɗum tagi on ko tan ƴiniɗon danday on est ce que ko ɗum tagi on addanay on nafa est ce que ko ɗum tagi on min noon o taguɗolan allazi khalaqani taguɗolan on fa huwa yahdin ko kanko kadi fewnatanmi ko kanko ɓanginantanmi hollanmi laawol peewal e laawol komi jokka wallazi yut'imuni wa yasqin ko kanko kadi ñammintanmi so okkorallan komi ñaama mi ala komi ñaama ɗum non wona min tum koyen fof gomɗinɗo emo gomɗina wotinɗinɗo emo wotinɗina ko Allah woni ñamminde fop ko kanko woni yarnude fuu si Allah fuɗinaali puɗi ɗin ɗi fuɗata si maaro sankama Allah fuɗinaali fuɗata si bantara aawama Allah fuɗinaali fuɗata piiji heddutiɗɗin fof noona non si Allah riminaali dimɗe ɗen rimata si tawi noon ɗiɗo fopp hay huunde mum Allah fuɗinaali o riminaali haray ñaamowo ko honɗum ñaamata si Allah addaali ndiyam yarowo ko honɗum yarata idan allazi yut'imuni wa yasqin ko kanko woni ko ñamminta ko kanko woni ko yarnata wa iza maridtu fa huwa yashfin si tawi kadi mi nawni ko kanko ndikkintanmi musidɓe julɓe ɗum ɗo ko gomɗinal ko wotinɗinal timmungal ko ɗum si Allah yamiri nelaaɗo e mofte mun ɗen yo jokku annabi Ibrahim fattabi' millata Ibrahim hanifa jokku mofte ɗen ko ɗum jokku diina annabi Ibrahima kan wotinɗinal makko ngal jokkemo wa iza maridtu fa huwa yashfin simi nawni ko kanko Allah ndikkintanmi naam no wirnoɗen naane noon hay sa ƴetti comprimé ko Allah ndikkinta hay sa ƴetti siro ko Allah ndikkinta hay sa ƴetti ceɓe ko Allah ndikkinta hay sa ƴetti kaakeli ko Allah ndikkinta isan ko honɗum waɗata ƴettu ko dagi kon ɓay ɗum ɗon ko sababe ndikkinowo wonno to ko woni Allah subhanahu wa ta'ala idan ko kanko kadi woni kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala kanko warata kanko kadi wurnitata kanko warata ko kanko wurnitata ko kanko kadi woni yaafotoɗo mo o yiɗi yaafaade wo bakkatuji ɗin mo o yaafaaki wo kadi yaafaaka dey jonnon o waɗo ɗiɗo piiji fo an accay o jokka goɗɗum ngoo on yaafotoɗo ñalaande nde andanɗa hoore ma jawdi nafata ɓiɓɓe worɓe nafata si wona yaaduɗo e ɓernde hisunde o tawoyi Allah o
tawdoyi Allah e ɓernde hisunde. ɓernde hisunde nden ko nden ɓernde nde alda e sirku, ɓernde nde alda e yiingo, ɓernde nde alda e naafiqiyagal, ɓernde nde alda e mawnintinare, ɓernde nde alda e ngañanendi, ɓernde nde alda e haasidiyagal e ko nandi e mum. musidɓe julɓe tedduɓe, nde woni ɓernde hisunde. en torki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah subhanahu wa ta'ala hisin en, o hisinana en, o waɗa en e jiyaɓe makko wotinɗinɓe mo naatoyoɓe aljanna hara ɓe landitaka e hunde. yiltitoɗen ka technique monsieur Mouhammad Dianso, udditana en ligne téléphone ji ɗin ka 623 62 62 63 e ka 655 55 10 55. alo, assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Naam. Nala toon. Alhamdulillah. O Mamadou ɗon ɗo Koya. Na? Ok. Allo. Ko Mamadou ɗon ɗo Koya. Bismillah. Ok, ko ɓeeno wiyeede ileeɓo ngol ka Qur'an ko mi fawla anndude ko no woniri kam. Na? ɓe wiyeede ileeɓo ngol ka Qur'an. Aywa. Haray wiyoɓe ɓen yi'i leeɓol ka alqur'ana, musidɓe julɓe, haray hay si tawi o tigi fonti o yi'i, kanko o wi'i o yi'i, haray ko yon andu wona goonga ko fenande, ngol nyawndata, ngol nafata, bal ngol lorray. mo hoolike ɗum o gollitiri ɗum, haray o waɗi shirku. gollitirtaake d'abord ɗum ka fuɗɗi ɗon ko e koyɗol wi'a, ɓe wi'uwo wi'uɗo wi'i on ko koyɗol o hoyɗu. est ce que koyɗol kaka sariya ƴettete ka diina me en? o sariya ƴettataake koyɗol dey. masadiru tashri' kal islam koyete comme masadiru tashri' ko ɗi nayi: القرآن والسنة، الإجماع والقياس. كودي ناي دفتر الله ندين e sunna nela ɗon e fottango karamokoɓe zamanu hertorɗo ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e fe sariya ñawore l'islam. e ko wiyete kon qiyas ko eɓɓidirgol, kono ɗum ɗon non fof wawata wadde ɗum sino karamokoɓe jooma gande ɓen, lugguɓe e mum ɓen, almujtahidun. joni noon koyɗol tawaka e ko sariya ƴettete e mum kon. ko ɗiɗo ɗimi kontani on ɗo, ko ɗiɗo woni masadiru tashri', ko wiyete kon les sources de législation. kala ko hina ɗum ɗon kon ñawore ƴettatake. idan on wiɗo hoyɗi ɗon koyo andu taw koyɗol wona ñawore gollitirtende ka sariya l'islam. ɗiɗi on ɗum ɗon ko fenande gollitirgol ngol leeɓol. en yewtiɗo fi naatuɗo yiite sabu coongil. naatuɗo yiite sabu coongil. coongil wawngil memminade, wawngil wiirude. ko honno wiiɗamo hoolori leeɓol ngol wawata memminade sinara ko hendu wifingol. naam. assalamu aleykum. allo. Assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi. ko landam mare ɗon. na? bisimillah. ok. minne ko Amadou Wori Diallo wonɗo Carrefour Canadien ɗo. bisimillah. o telema ka yoyte telema ka julde. mo wona ɓe mo tawi joni aray ɓe julde wona jeeƴe ɗen kanko ɗulal kutro e seere mo wawi jokkude ɓen ɗon o juula kutro o salmina haray ɓeano continue ara ko landa ganno. jaram himo wawi ɓe jokkude kono nayo noon yo salmin ara ɓe ɓeya gaynali o jokkayɓe kono nayo salminde. so salmini o adike imam. innama ju'ila al imam li yutamma bihi. imamu ko waɗira ko yo ñentine. haray o jokkayɓe kanko ɓay ko futuro o anni o ko futuro. en andi futuro ko darɗe tati.
si ɓe juuli darɗe tati ɗen on tuma o jooɗo o habboɓe haa ɓe juulana yaɓere nden ɓe jooɗo ɓe tayyo si ɓe salmini o salmina. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Al Hasan. Alhamdulillah. Ajo weltanama ya Allah. Ɗum on ko ɓuri moƴƴude leddi. Yalla e ɓe nawnaare on ɗo yilaade e goneeji ɗum fof. Amini. Allah haɗu barke radio on ɓuri min. Amin ya rabbi. Ay ni no hawni seeɗa. Ko tawi golleegol no hokki hakkille hakkille ni hakkille yarare ɗum o miyetno mo wonɗo o no wolu ɗum no seeɗa. Taw yewtan mo kañita naakilam. Kono o corona arɗo ɗo. Minnayi juulude no ferma ela mi taga koye ngal gomnani jima ka juulaka. Ɗum kala komi tawtino woɓɓe ko mais dina islam marsi sabu ɗi baaruji beere kadi hôtel ji kadi dina waɗete noon e ɗi bandiji wonnooɗi e wadde boneji rewɓe yeytotooɓe ka wonno fof ɗum noon fof ɓere misal si kayno ko islam yamirno ko waɗano ko ɗum harayno wonno kono ɓayaari jama jaɓaali allah holle mo wayru manade tigi tigi on ɓaynami jurno haala na waaje ko wonmi ko no woni kala mo koye ma koɓɓe haray ko andente musidɓe men julɓe ɓen wono laamu ngu ƴettiri ni disposition fii juma wata juule ma wata juule ka juulirɗe ɗum bonnata baraji maɓɓe ɗin inchallah kamɓe julɓe juulaynoɓe juma ɓen allah subhanahu wa taala o yeɗay ɓe baraji juma on haray jumaje ɗen fof mo ɓe juulu ka mum juula fana kono noon allah yeɗay ɓe baraji juma on par ce que allah no andani ɓe si tawi no hina ni ɓe yahayno ɓe juuloye juma ko wano noon kadi sinano ni ɓe juuloyeno julde jama haray allah subhanahu wa taala ko yaajuɗo yurmede o ɗawataɓe baraji ɗin inchallah yo jama on tiiɗo e du'agol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makayno allahumma inni a'udhu bika min al-baras wa min al-junun wa min al-judham wa min sayyi al-asqam haray no jeeya e du'awji buy e julɓe ɓen hani tinnade mum. Naam. Assalamu alaikum. Allo. Assalamu alaikum. Naam. Bismillah yacce ko segonduji heddorɗe ko bari moderi kono noon hita kono taƴodirde réseau moƴƴa hakkunde ɗo jon haray on yaafoto haray ko saay on yoni joni en daroto waɗo inchallah haray ɗen e yontere hannde biisnillahi taala en torki allah subhanahu wa taala allah hisingen o hisinana en ɓeydana en wotinɗinal o ɓeydana en tabital e dow sunnane laaɗo sallllahu alih w sallam haray ko monsieur mouhammad dianso woni ko walliti en ɗo ha wawɗen humpodirde ɗen e sahaji jaroji ɗin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal